igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Reka mwifurize kugenda ugira ibihe byiza ugenda wiyumvira Imena Sport, dore ko ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nta kindi rero nyaboneka nagusaba uretse kureba hano handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Birumvikana rero nongeye kugaruka muri studio ngo mbashe kugenda nkugezeho byinshi biri kugenda bivugwa hano mu isi ya siporo ya hano mu Rwanda. Mwa kindi rero nyaboneka usabwa uretse kutwandikira ibitekerezo byawe, ubundi tukaza kugenda tubiheraho mu kiganiro cyacu kiri buze kuba kigenda gikurikira. Ni ikipe ya Rayon Sport rero turaza kugenda duheramo. Ikipe ya Rayon Sport rero nyaboneka gahunda na target izibyo yifuza kugeraho zirakomeje undi mwaka. Ni ikipe ya Rayon Sport iraza kubigenda ikora umweyo. Tukaba tugiye kugenda twinjira muri Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC, tureba abakinnyi bari buze kugenda berekwa umuryango. N'abakinnyi rero navuga ko baje kugenda baba flop hano mu ikipe ya Rayon Sport, nyuma yaho rero baje kugurwa bitezweho byinshi cyane, ariko nyuma biza kugenda byanga hano muri Rayon Sport, nkuko turi buze kugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Bamwe muri bano bakinnyi hakaba harimo abakinnyi b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga cyane cyane baje mu kwezi kwa mbere, aba bo bakaba baraje kuba bagenda bahomberwa. Ese urabona aba bakinnyi bari kuri iyi liste yo gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport aribo baza kugenda basohoka? Byose ni ahangaha kuri gatanu. Ndaza guca mu ikipe ya APR. Muri APR nawo umweyo ukaba uri buze kugenda uvuza ubuhuha, dore ko ikipe ya APR FC itangaza yuko intumbero yayo ari ukuba yajya mu matsinda undi mwaka. Bityo rero ikipe ya APR FC ikaba iri bujye ku isoko nta kindi kijyanye uretse kurwogura intwaro kabuhariwe izizagenda ziyifasha cyane cyane muri iyi mikino nyafurika nk'uko igenda ibitangaza, dore ko buri mwaka yo iba ariyo ntego, nubwo rimwe na rimwe bigenda byanga. Navuga ni rero muri APR naho baraza kuba bagenda bakora umweyo uteye ubwoba, aribyo tugiye kugenda tugarukaho gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agiye agezweho. Turaza kugenda turanyarukira ku mugabane w'Iburayi, kandi ku mugabane w'Iburayi ikipe mu Butaliyani zagendaga zisoza shampiyona ndetse no mu gihugu cya Espagne ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba hano handitse ijambo subscribe, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Nangira amakuru yacu rero nyaboneka reka nyahere hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport navuga ko uyu mwaka utarigize uyorohera, ikaba ifite ibishoboka byose, ikaba iri gukora ibishoboka byose, ikaba yabasha kuba igenda ijya ku masoko kugura abakinnyi, ndetse ari nako bamwe bari buze kugenda basohoka. Mu bakinnyi navuga ko batari buze kugenda bakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport harimo uwo nta wundi ni umunyezama Patient Ndikuriyo. Uyu ni umwe mu banyezama basoze shampiyona bakina hano mu ikipe ya Rayon Sport banabanzamo, ariko mu kubanzamo ngira ngo yatengushye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. N'umwe mu banyezama bari bavuye mu ikipe y'Amagaju baje kugenda babanzamo. Muri uku kwezi rero kwa gatandatu amakuru ahari nayuko ikipe ya Rayon Sport ibugire gutya ikamubwatira nyaboneka umuvandimwe mushingana nagutwabanye nabi, igahita imukubita arwetere akabasha kuba yagira ahandi ajya gushaka. Mwibutse ko uyu ni umwe mu banyezama bari bafite undi mwaka hano mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bigaragara yuko uyu munyezama atari buze kuba agenda akomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi ahangaha muri Rayon Sport nta wundi umusore bita Sabimana Aimable nawe akaba ari buze kugenda atandukana n'iyi kipe ya Rayon Sport, dore yuko uyu musore we nubundi ibyari biri mu mwiza y'amasezerano yiwe ya nyuma. Nuva kuri Sabimana Aimable numwe mu bakinyi
navuga ko uyu mwaka bari bahagaze neza ariko bakagenda bavangirwa no kugenda yivumbura yanga imyitozo agahagarika, ndetse dore ko yaje no kugenda asinya amabaruwa avuga ko agomba kugenda asesa amasezerano hano mu ikipe ya Rayon Sports. Byumvikane yuko ikipe ya Rayon Sports uyu mwaka iraza kuba igenda imwereka umuryango akajya kureba ko hari ahandi yagenda ashakishiriza akaryo. Numwe mu basore kandi baje kugenda bavugwaho kese zigiye zitandukanye, cyane cyane kuri derby yahuzaga ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR. Ukibaza ngo uyu musore biraza kugenda birangira gutereka, byose tuze kugenda tubyitega tunabitega amaso uko biri buze kuba bigenda birangira ahangaha. So ni mu gihe kandi nujya kureba umusore uyu nta wundi nawe akaba ari buze kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sports. Uyu nta wundi ni Prince Alain Ikanga, numwe mu basore hano mu gihugu cya Congo Brazzaville waje hano mu Rwanda yitezweho byinshi kuko abantu benshi bari bamuzi bavuga ati numwe mu bawinga twiteze kuzagenda tubona atanga challenge hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ngira ngo nyuma yo kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda byaranze uyu nawe Prince Alain Ikanga. Nubwo navuga ko champion igiye gusozwa, umutoza Rwaka Claude yaragendaga amugirira icyizere, dore ko na Robertinho yari yatangiye kugenda amugirira icyizere, nawe akaba ari umwe mu basore ikipe ya Rayon Sports iri buze kubigenda ikubita retere ikamubwira ati nyaboneka twabanye mu bihe byiza, n'ubu ngubu ndabona ariko bitagikomeje yuko twakomeza kuba tugenda tugikomezanya. Mu bandi basore wavuga ko hano mu ikipe ya Rayon Sports harimo umusore bita Innocent. Uyu Innocent Anaye numwe mu bakinyi navuga ko bakomeye cyane bari baje kugenda bavugwa, ariko bageze hano mu Rwanda bigenda byanga. Uyu musore nawe akaba ari buze kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sports kuko nyaboneka ngira ngo umusaruro yatanze yaba ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ntago bawushimye, ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ko bwari bumwiteze ntago ariko yaje kugenda bwiyereka, kuko yaje ari umwe mu basore baje gutanga challenge hano kuri wingi, ariko bigaragara ko wagira ngo ntibamuguze kuko kuva yagera hano mu Rwanda uretse match ejo bundi yakinye ya Bugesera ya minota 33 yari yinjiyemo asimbura akaza guhita atanga assist igitego cya Bugingo Hakimu yaje kugenda atsinda, ariko uyu musore nawe araza ko bagenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sports. Mu bandi bakinyi bari buze kuba batandukana n'ikipe ya Rayon Sports harimo umusore bita Bugingo Hakimu, numwe mu basore baje kugenda basubira hasi cyane, ariko akakomeza kugenda akoreshwa. Mu gukoreshwa nuko n'ubundi ikipe ya Rayon Sports nta wundi yari ifite wo kuba yabasha kuba igenda ikinisha. Iyi ikaba ari nayo mpamvu rero wavuga ko ikipe ya Rayon Sports yaje guhita imureka agakomeza agakina, ariko ubona ko ikipe ya Rayon Sports muri uku kwezi ikeneye gacacu kandi gatatu wa wundi uza gutanga challenge cyangwa impinduka zikomeye cyane kuri uyu mwanya hano mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu Bugingo Hakimu nawe rero umwaka wiwe n'ubundi urangiye, araza kuba agenda ahabwa letter cyangwa se release letter agiye gushakira ahandi nk'uko amakuru agenda atugeraho. Ni ikipe ya Rayon Sports umusore bita umusore uwo nta wundi ni umusore bita Jalo, nawe araza kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sports. Uyu musore Jalo nyuma yuko umukinnyi bita Fonganye yari ari muri forome ameze neza cyane, uyu musore Jalo yaje kugurwa bamushyizeho statistique zirenze zitanabaho, ariko abantu benshi bakibaza ngo ngira ngo kuba dukurikira ndetse n'abakurikira bimwe mu bitangazamakuru twagendaga tuvuga ati ikipe ya Rayon Sports ishobora kuzamanura Muhire Keve akajya ku 8, ubu ngubwo uyu Jalo agakina 9 Fonganye nk'umwataka uzi gukina akagenda mukina mu mugongo, kuko warebaga profile yari afite, ariko yageze hano mu Rwanda biranga. Uyu Jalo rero araza nawe kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sports muri uyu mwaka w'imikino tugiye kugenda dutangira ukwezi kwa gatandatu, bwose nawe araza kuba ahabwa eretere
mu bandi bakinyi bari buze kuba bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport rero navuga ko mu bandi bakinyi bari buze kuba bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport harimo umusore bita Sabimana Serumogo ari nawe uri bubashoje amasezerano, akaba nta na gahunda hari yuko ikipe ya Rayon Sport igomba kuba igenda imwongera amasezerano nkuko bigenda bitangazwa. Uyu Serumogo ari nibundi yarari mu mwaka we wa nyuma asoza hano mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko yamaze no kugenda yumvikana n'ikipe ya Polisi, undi mwaka akaba ari bube yambaye ikipe ya Polisi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Serumogo ari rero navuga ni ikipe ya Rayon Sport nayo iraza kubigenda imukubita rurizi reta, mu gihe kandi umusore bita Iraguha Haji nawe araza kuba asoka mu ikipe ya Rayon Sport, ariko uyu Iraguha Haji na Serumogo ari na Bugingo Hakimu ntago bari buze kuba bagenda basoka nk'abakinyi badatanga umusaruro, ariko ni Iraguha Haji nawe uraza kuba agenda asoka. Amakuru agenda avuga nuko yamaze kugenda yumvikana n'ikipe imwe ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nawe akaba ari umwe mu basore bashoje championa bari hasi cyane, ukibaza ngo uyu musore azagenda aroswaho. Byose reka tubitege amaso, turaba tuza kugenda tubireba ahangaha uko biri buze kuba bigenda bikomeza kuri uyu musore bita Iraguha Haji. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yifuza kubigenda noneho igenda ishyiramo abakinyi bagiye batandukanye tugiye kugenda tugarukaho, nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport yamaze kugenda yumvikana n'umutoza bita Lofty utoza ikipe ya Mukura Victory Sport. Igisigaye nuko championa irangira, Lofty akaba yagenda yerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi ariko akaba ari naho yarasanzwe akajya gutoza ikipe ya Rayon Sport, kuko amakuru angeraho nayo uko uyu mutoza umuryango wiwe yamaze kugenda awushakira imwe mu nzu hano Igikondo, akaba ari hazaba ari atoza ikipe ya Rayon Sport nkuko amakuru agenda tugeraho 5/5. Uyu mutoza wa Mukura Victory Sport rero Lofty uri buba ari gutoza ikipe ya Rayon Sport, akaba avuga ati ndazana umusore bita Umukiza Obedi, akaba ari uri buze kuba ari kugenda akina kabiri y'ikipe ya Rayon Sport, agafatanya n'umusore bita Fitina Ombolenga, kuko abantu benshi bazi ngo Fitina Ombolenga azasohoka, ariko amakuru ahari Fitina Ombolenga natabona ikipe imwifuza, uyu mugabo araza kuba agenda aganirizwa hano mu ikipe ya Rayon Sport, kuko ibyipererezo byamukorwagaho yari rumazi, bakaba baza kugenda bamuganiriza. Undi mwaka akaba ari buze kuba agenda akina kabiri y'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko rero uyu musore uyu nta wundi ni Fitina Ombolenga, mu gihe cyose yaba gifite umutima wo gukina mu ikipe ya Rayon Sport, araza kuba ari kugenda akina umwanya wiwe wo kuri kabiri. Mu gihe kandi ahangaha mu ikipe ya Rayon Sport uyu musore bita Obedi agiye yabaje akaba yabasha kuba atwarana iyi kabiri n'uyu musore bita Fitina Ombolenga. Ni mu gihe kuri gatatu ikipe ya Rayon Sport iri gupropoza kuba yagura umusore bita Christian ukina hano mu ikipe ya Police FC, ndetse n'undi musore bita Olivier ukina mu ikipe ya Vitaro mu gihugu cy'u Burundi kuri gatatu. Amakuru ahari na yuko muri dire Gacinya arimo mwe mu bagabo undi mwaka bashobora kuba baza kuba bagenda bayoboye ikipe ya Rayon Sport, akaba yaramaze kugenda adiringa ikipe. Iyi kipe bakaba ariyo bagenda banyuzamo umusore bita Christian, bikitwa ko agiye gukina hanze, ariko akaza kuba yahita yisanga mu Nzove kuko ari mu ikipe ya Police FC. Iyi kandi Police FC akaba yifitiye mwaka w'amasezerano, kandi ikipe ya Police ni imwe mu makipe atajya apfa kugurisha abakinnyi bafite amasezerano. Byumvikane yuko ahangaha mu ikipe ya Police uyu mugabo aramutse asohotse akambara ubururu n'umweru,
yaba ari signing nziza kandi kugira ngo twakongera kugenda tumubona mu ikipe y'igihugu Amavubi yongera kuba agenda avibing. Umwe mu basore navuga ko beza cyane hano kuri gatatu hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuba akinira ipolisi nyine bituma atagenda abona amahirwe menshi cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ahangaha kandi ikipe ya Rayon Sport iraza kuba igenda igura umusore bita Abedi. Ni umwe mu basore nkuko dukunze kugenda tubigarukaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, utatinya kuba wavuga ko ari umwe mu basore b'inkingi za mwamba bakomeye cyane. Igihe cyose rero yaba ari kuza kuba agenda akina hano mu ikipe ya Rayon Sport, ni umwe mu basore bagenda batanga akazi gakomeye cyane hano muri Rayon Sport, kuko mediane y'umusore bita Muhire Keve ndetse na Abedi ugakubitiraho na gatandatu bariho bagenda bashaka Joseph Sake, nawe yaba ari imwe muri mediane zikomeye cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport. Akaba hari n'andi makuru avuga yuko umusore bita Ismael Pichu ashobora kuza kuba nawe yagenda yinjira mu ikipe ya Rayon Sport kukina gatandatu, nkuko turi buze kugenda tubigarukaho 5-5. So ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport ivuga iti turaza kuba tugenda tugura umwataka, ariko uyu mwataka we akaba akiri kugenda atekerezwaho, ndetse n'abawinga bagera kuri 2 bataraza kuba bagenda abatekerezwa. Ese nyaboneka we mukunzi wa Rayon Sport twari turi kumwe, aba bakinyi urumva ari bo bagomba kuba bagenda basohoka mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa hari undi? Ese aba bagiye nibo bari bakwiye kuba bagenda? So jya muri comment tugende utwandikira ibitekerezo byawe. Ni mu gihe kandi hano mu ikipe ya APR naho turi buze kuba tugenda dutungayo agatoroshi, nayo akaba hari bamwe mu bakinyi baza kugenda bamanuka cyangwa se bagenda abirikwa mu gango cyangwa se amarembo. Ni ikipe ya APRS rero nayo iri kugenda ibyina itsinzi, aho igenda ivuga iti turaza kuba tugenda twatwaye igikombe cya shampiyona, tugende duheka ikipe ya Rayon Sport ku mugongo tubashe kuba twagenda dusohokana nayo. Ni ikipe ya APRS rero nayo iri kugenda ivugwamo amakuru menshi ya transfer, turi buze kuba tugenda tugarukaho mu kiganiro cyacu kiza kugenda gikurikira. Nyaboneka rero reka mpite nerekeza ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi amashampiyona yaraye ashojwe, yaba mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu gihugu cya Espagne, ariko no mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihugu cya Espagne kikaba yaje kugenda asozwa, amakipe amwe abashije kuba agenda amenya, dore ko mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo twari twaje kugenda tuhagarukaho, ariko mu gihugu cya Espagne ikipe zamaze kugenda zimanuka nazo zikaba zamaze kugenda ziboneka. FC Barcelone nyuma yaho rero ku munsi w'ejo yazaga kugenda itsinda ikipe ya Atletico Bilbao, ikaba yasoje ari ya mbere n'amanota 88, Real Madrid 88, ku mwanya wa gatatu Atletico Madrid 76, ku mwanya wa kane Atletico Club kaba yaje kugenda isozanya na 70. Ni mu gihe kandi ikipe ya Villarreal yo yaje kugenda isoza n'amanota 70 nayo. Ikipe ya Real Betis yashoje ku mwanya wa gatandatu n'amanota 60, Celta Vigo ku mwanya wa karindwi n'amanota 55, ku mwanya wa 8 Real Vallecano 52, mu gihe ku mwanya wa 9 Osasuna yahashoreje n'amanota 52, mu gihe ku mwanya wa 10 Mallorca yahashoje n'amanota 48, ku mwanya wa 11 Real Sociedad yahashoje n'amanota 46, mu gihe ku mwanya wa 12 Valencia yahashoje n'amanota 46, Getafe ku mwanya wa 13 yahashoje n'amanota 42, mu gihe ku mwanya wa 14 Espanyol yahashoje n'amanota 42, ku mwanya wa 15 Deportivo Alaves yahashoje n'amanota 42, ku mwanya wa 16 ikipe ya Girona yahashoje n'amanota 41, mu gihe Sevilla yaje kugenda isoreza ku mwanya wa 17 n'amanota 41. Byumvikane ko ikipe ya Sevilla yarokotse nyaboneka. Leganés yamanutse mu cya kabiri nyuma yo kuzamuka,
Las Palmas yamanutse, ndetse n'ikipe ya Real Madrid yaje kugenda imanuka mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Espagne. Byumvikane yuko ikipe zose zazamutse uyu mwaka mu gihugu cya Espagne zose zaje guhita zigira gutya zisubirira mu cyiciro cya kabiri. Nyirango murumva ko ni shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu gihugu cya Espagne itarigize yorohera aya makipe. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani, mu Butaliyani naho shampiyona bazaga kugenda bazisoza, ariko ikipe ya AS Napoli akaba ariyo yaje kugenda itwara igikombe cya shampiyona. Mu gihe kandi mu gihugu cya Portugal naho ikipe ya Benfica yazaga kugenda itsindwa na Sporting ibitego bigera kuri 3-1. Yari finali yaje kuba, dore ko baje kwitabaza extra time. Mu gihe kandi igice cyangwa se iminota 90 yari yaje kugenda irangira ku gitego 1-1. Ikipe ya Benfica yari yaje kugenda itsinda ku munota w'101 nibwo baje kugenda bishyurwa igitego cyatsinzwe na Victor Gokros. Mu gihe ku munota 99 umusore bita Honda yaje kugenda aterekamo n'uwo bita Tirikawo aza guterekamo ikipe ya Sporting.